21st clinic. Me da se ya menti afidie no yenkasa fa phone nim why wodin baby akasa free. Le very man na kasa suwa. Kwasa free ma. Wa pacho yo yentie why me dofo. But so my kika say ba me ko side no. E wa ne mu ya me ya. E kwa na ba. E shase e be sen nie. Okay, ye oniyan. E ba ne ko. Wakwa ya sabia bia mo mahwe de. Me kwa wo bushi wa na mama me diro na. E kwa na saba. Pacho koso ati adwumedie doctor be yi wa no why. Yeah, far for me, no doctor, you man, you be a sign up a license. So, but for the sciatica expert. Yeah, far for me, no me pacha, me pesa me no kasa do wa fidie no. Lo wa no ma ye na ye kasa why. Kafra. Wada Roma wo fra ye ne a na TV anase radio na no wa lower volume no. E de amaye na yetimi ate won kan ye yesa okasa yente e be distract ye wa hase no me pacho last caller the sciatica expert. Hello the sciatica expert Jemeso 21st clinic me da se me do udi baby akasa free I'm asofia senior the family audu na I'm number 9 no e dey Sompa no I want to sorry na me nantiko akira na Onai na si wona na ase bia onai mu kono so baby hefa They do one for one man kasa no wona ase won kwa na efroba wananti na e won kwa okay ya na yo titriti me nanticha na me ya na titriti ba se me das for le okay me pacho me da se ebusia yen kona doctor yi we ya no ma yansen wi a ye be sign ababie me ne course no na ye fa ne mo ye nua be ma bi na ofri ebo ho no and they also want no be dro nyina but onom we say 21st ye ndro ni bi e dey na be ka kire no pacho me da se na it could be say e bia no condition e ba no one started and treating in them okay until emanu stage na akwa ni treating na den okay and a bit me as a patient in be more honoma the condition no ba instead of so obenya time na we treat no or tear draw ya no akoto or tear draw ya no akoto and it say ekobasa system no to me choke ya anga system na de bia num rogum na de bia to me choke okay and it say onum adro bia adro no to say adro bia obi adi ho adanse na akere onum ye no hu say aboa no but won kwa de okonom adro na angel it could be say o kidneys no e ho be hia so be flash be hia say o clean o kidneys na so system no ana moja no so kola so ye different obia system no ye different good obo ho kote se ni nuane no madro we ya no so akoto sa pepepe na condition bia no say we treat ya o say we nyamrema okay so uko hospital na say doctor ka kire o say o condition e ho be hia say o toa so enum nura e o say unyamrema doctor no okay menye say e bia duro na o de ma no 3 days na ho ato enye e bia malaria and certain conditions e bia ma o duro na e so unya instant relief okay bit say infection say e idea it take time o say syphilis was in ne ko de papa because e moja mu yare sure nti because of that na e was say unya mrema syphilis so be treat okay nti na mesre ne say onya flash and say only fruits and vegetables if some obet me aja fufudi obet me aja bankodi morning those things obet me aja for 1 week oh yeah Shantinian it will be very difficult so but on the 21st obo he ya kumase yenti and say obekwa ehwa overseas afa radio nchen wonti oba nti ye betumi atreat but say oba me sure so doctor betumi amana ya flash na America for 1 week you know then later I don't know what obedi fruits and vegetables on kwani nsuo ne kube nsuo no okay manenko hu doctors na miamo na omunhwe no kumase mante papa wobo ho wadaroma wobo ho nti de faka na ekwa yi ahya ahwa overseas ubedru run about to say no farm and ponte car ni bia na say cars na ekọ ayi no your friends fa de ni bi oso besi wa asenua mpacho your friends saying
ehwa overseas ehwa overseas afa radio nchen wa anaka 21st clinic on besi ho na ya share to asiam se felix and ya na ha adwen na Brighton so free macro ha ya no say na yire ne nsam no ne nsam ne pam ne say no eya na ye titiriti eya na ye mtim so e ka ho ntimi nkwa ba bi so. Okay. Normally ne betimi aba say ne nerves no. Okay. Every be carpal tunnel syndrome. Okay. And only your nerves are connected from your wrist no about fingers no. If you abakon ho no eba onsa entiantia onsa so ano. Your nerves will ho no ma and no boa timonya sensation. Okay. As otin kan wo onsa no mu. E betimi aba say eno no ho atechima. There ya say ya entina to me fam no. E betimi aba say ho atechima and entina ama wonya sa problem until there's what the ba and I saw a kuma sena Dr. Yusuf wo be mana dry betumi aboama numbness na onya no. Okay. So ate and constipation no onhwe ne nua ne die bi mu ye. And this virus is your cramp no so to me the constipation no eba. Good. Nti onhwe ne nua ne die mu ye. So odi esam aduane bebra. I was say ojadi. Na onum nsu so bebre. So onum nsu so bebre betumi aboa na mananya free bow. Na afen so oni bofre. Oni bofre angasa so betumi adi ni bebre a. Doc na o cheche ni nyina wa ha say no mo ko di examination bi wo ho a no makọ akoye. Nti o mo ko 21st clinic. Nti 21st clinic. Ehwa overseas afa radio nchen o kuma se enti ho na mekanfo e de ama no ebe ne pa. Na yamfo so wo se ni nuane na ya hono. E na na fo so so ahono. O makọ akoye labs ni ade but o mo hu sisi aso papa bia. On fa nembra 21st clinic Yamfo sunyane enti regional hospital first gate or papa ya free yamfo me pa choko sunyane regional hospital or first gate no baby a ATM ofidie ni sie no pacho 21st clinic ye ne no ye hwe ni mu wo hwenti no kona nyankopon ya adoma wo china wo mo hwe no ye sha obo encourage you say kona akwa wankasa baba be di adanse wo afidie so na ma me ba ko free kuma se trade ha ya ma akosua ono so se ne sisi no ene na ya se ya na eye ne ya pa ebi gina na adwuma wo ye so obi a we di dwa otena se che bebre enti ana normal so otena se che bebre na the pressure to waste no so usisi no so enti anase bia na adwuma mu no opagya ne mu emu odura ebetumi aba se na de sa ohaw no ebre no enti de be ya ne se wo de omra ye branch no 21st and person ebe ya ebetumi lead to sciatica later na afi waduma konso kra ho be ya na dia ba ko ni sisi na so ne na abdominal se na ya se na se ne ya no ni se this virus is win so no etimi kofa ba e wa bra ni sisi ntina na me bisa se ye e twe na because kidney no e ya UTI ni timi kwa na akwa kidney ni mu na ma usisi ne wa lower abdominal e ye wo yenti nice one mpacho bra na ye nhwe we 25 onya o chenya me ya adoma mpacho na dade ne bra ehwa overseas afa radio nche wona yentimi enhwe na sehwe asafo nso yenua ne se Parkinson disease bi ne sa no ya na ne sa no e wo so akon enko good and so na American e kan carpal tunnel syndrome okay so ebetumi aye se ne de no so sa bi pepepe na no so bi ana de ne tie ne sa ne nerves na e free na rest no e kwa ne fingers no ebetumi aba se eno free na bakon no kwa ne nsanso ano ho no and ebetumi ama problem about audio sehwe asafo dwaboso okodwaboso abekodwaboso then ebehwe na ma sehwe dwaboso radio rainbow ni nchen hwa na obehu yen na yenua be ma yima so free wa wase ne backbone na chinkase no ya na ote yawo ewo mpapapa and ebetumi aba na adwuma awoye nso betumi aka ho ana say bia osa nso betumi akose that okay for normal na ya na osa bacteria H pylori no betumi akose this pains no tie bia oti pains no wona chi ene bi what Philippines so wona ne bonese so hu sa ane ma na de betumi aba say osa na ha no nti onto ana momra ye branch e wotichima because wa de any tichima na eben kakra nti oba betumi ahwe na man bia ye okay se nkranza nso so ho nkranza nso so nti nkranza aba obebrenti umra techima ye ben agenkwa FM agenkwa FM wo sunwa no kwa no so wa adwa no ho wo de also pe 21st clinic ye be show ye kira kwan na se ye be sorry a
wobetimi afre doctor anasa wobetimi afre number we kra sese na wa ye kan wasem 0540311311 e call center no won befa no mo ne wedding komo no match o baby e ben wo 0540311311 na yenua bi nso efrefri asenua ewudu o se ne nan no de wode hempabo animo no ne na ase ho no eya na eye ne titiriti na ote ya nso so ewo mu pa na osori anopa de aya wonte good ebe ne nerves na and the nerves no na created this problem no e de emano no enti the best thing power be ne say ma menche no simple remedy obetumi osori anopa sinifi abosia ewo ho a onfa ne nan no barefoot bra on hye mpabo bia no onfa ne nan taking about 10 to 15 minutes every morning bia onye se de be nso a omra ye na so ye oba nso a ye behwe no ama bibia ye okay ama hoden aba 21st clinic the sciatica expert Dr. Poko Tema branch Dr. Penyiya onotia no ho no ena ye ne no ebo enkomo na mesra wo ya de na ha wo no de o ka asese awudu asenua de wo ne ehwa moboso ani o ana ade a eye de ne se ukọ 21st a ye de wona ni besi afidie so na ya ma obre be sesi ma aduasa wo de ma wo monya wo sa de no hwe wo be hu ane se obesori no I tell you ni nyina no vanishing ebebem ebe yiro abetu ayira enti bomoden a kyerenya me ya adomo a fo ni kyere mu asenua ne ehwa overseas de kwan enwa na kokoje ayore sabusia 21st clinic yen hwe na ye kyere kwan no ma me fa nto dwansa na watimi akoho akwakoje ayore sa doctor oho no ma yenko tema yewo Roman Catholic Church asonda no na chipe ewo he tema community 1 because communities na doso pa anti odi o ka se udru center osi center because e ka no e dey center na do ba besi nti se osi center o se ukọ Roman Catholic Church nti ye wo na chipe ehwa na oba o wonsa ebekan e wotema normally ye wo Our Ladies of Mercy eno dey school enti me nzi wo de ka se o Roman Catholic Church Catholic Church na ankaza no de na chipe na ye oba ye behwe no ama ne ho ato no nti obetumi afa ye number no 0540 311 311 ena ebusia ye sign e wo kaswa wonso no Obom Road anase New Market Road ho no ECG office no hwa ena ye wo ye kya kwan ni biem so wo takwa na takwa so Roman stores no enimo hwa ena wonsa bekan ye kuma se ye wo ehwa overseas baby a wo bia wo de wo se mamponten kwan so na se mampon kwan so wo tractor fo na se wadru pankro no na wo kọ timetim junction ho na wawura mu wo ehwa ho na wo kọ wani ma wudru ehwa overseas ho na de ka kire ka no mate ana droba ne se obesi wo ho obesi obo asenso ye wo council quarters call junction ho a ko na yenti me enshow na enema nkoye mfama sunyane enso ye kira kwan no e regional hospital first gate no first gate ni hwe ni mo pe baby a ATM afidie ni sie no ehwa na ye woni hwe ni mo pe obehu 21st clinic na go so abotan so ye ne sasa FM no na edi enhwe ni mo brekum ye wo eye mangwase brekum mangwase ye ben Chris FM no techi man so ye ben agenkwa FM e wo sunya ne kwan no so na nkranza NKZ GN Bank danda ni mu a ye ben Children's Park ho ye akọ na kokoje wayaresa 21st clinic ye branch ye wo nkranza no ko foduan so Agata Market All Green ho na ye wo obehu yen so ewo enkran dome mabo Obom Road ho New Market Road no heavy do choba no de ehwo awudru na obi sa 21st clinic a ye betro sehwidwa boson so ye wo ho ebusia ye ben eye Radio Rainbow no na tade so Anaji station efie kuma number 9 me so ho na kwaji ayaresa Fry 0540311311 0540311311 and 0249311311 na doc
Wonua you see sorry for Doctor Kasembi. Na my enchia no baby o bi on manager Daniel ne 21st clinic branches ni nyina adwumayefo ya mudi dwuma o we appreciate you a lot. Anastasia on fa dwumedie eni agro ye da se papa am so otade. Ai na o Kasembi wo se bacteria si bi wo ho a obehu na your friend is leaky gut nti free won so na eni kwan se wo waja na mo eni kwan se borua so na je se abo awura ho na eni ema so akọcho kakra de wo ho aba no so kakra be na abeka de afa ho na yensan kọ afrefo no so bi na de wo afrefo no so pa pacha medase de tie ne se senia ye hwe ye janan ya ade bi a ye waste product a ehia ma ni pedua no enti se bibia e wo se epia bonten na se empia bonten ama na se eho bi esan eba oni pedua ni mu a e do how na eba because yanka se ehu senia imi se ekọ private a se ye jana no senia esitie enti se eho bibi esan eba ye chi a e ade a e de o how bebre na bebre ni pedua no eno nti na ma normally no se wo ho be yan se wo be ye niam ahodo a ebema oni padua no atumi agina ne na so ye eno na onua ni dia ahodo a obedi ene wunsu ahodo a obenom no ebeboa ama oni padua no atumi agina ne na so ye okay so we ya funta ya o ya misro ebetimi abase this virus no na edi dwuma ewo ho nti no ment na fie wate 21st clinic borua ho yes akwa homa ne so biem say ya nene ye kọ no 0551 931 0551 931 931 and now 0548 931 931 0548 931 931 kose bia wofo apomden ho odehie bi anase wonua bi ene bi ato na wankasa fabra na yentime emoa hello the sciatica expert lower volume no my fidie any volume no lower no mentie fidie na kasafa phone him why the sciatica expert me so 21st clinic 21st pacho din baby akasa free ma one so kakra ma ye wadaro ma why Sunyane abisim pacho yo my entie o medofo din the same my entie Augustine pacho ye tie o Mami si from so look to the actually to correct the one so ukoto dwe na chi won to kro na da ona nkokọ mu ho no e na kokọ ya na kokọ eya wo ya e na de bi wo sisi na me sisi na me chi ka se no okay mate na kokọ mu ho na na watching kase ni wo sisi ya da se doctor ebeyi wa no koso ati adwumedie no me don for the sciatica expert je me so 21st clinic hello what you mean ka hello me don for pacho ojina so kafra sa free bi mayen the sciatica expert pacho me too sciatica expert pacho to bo ase je me so 21st clinic the sciatica expert 21st clinic me da se udi baby a wo ka se free me dofo jo me di ya ko bia me pepe obviously Accra yo pacho yentie we me pacho ti mo takra ko mi se mo na me hoke na me titi se nsia tokra me nemu no ni aba nya sem kitwa wo ni aba ma me bre ti to ti share doctor on chira me me wo di me enso ka ho a na wo ho kekaw ne de no ye beba wo nchen enche doctor beyiwa no me do for the sciatica expert 21st clinic why are the other hefa bajo mi memo suyale ada ba kuma se bra beji mizo why yo batia madam udi the say we did the Lazarus ka fra o de ko di denti
Enye hwe. Ma yentie o wadaroma. Amba jo madam yi every metwase every metwasa na go metwase e de ba be si na me photo no on menanti kasi menanti idrasu cha me yaduma de a on timi tutu sa minti na ni ko to di on timi tutu sa To ase ba ko to dwem ho no. Every mena go kuma de ba me fere de ba ko me photo no so as na Okay. me yaduma de ana menanti so a Na ya we ya. Ya me ya pa. Mate, Dr. Bewa no why? Yeah, mate. Yeah, that's a so frey. The sciatica expert me dofo. Hello. Kafra, what's your tomo? Try nessa free beam. The sciatica expert. The sciatica expert, you so 21st clinic. Yenchi ano no dano ho kakra na yenkasa o network na ye bibibi. Clinic. Pacho yenti o udi ni baby akasa free. Me kasa for wasa kropon. Wasa kropon yo. Pacho madam miti ya ni ado sin ti ya te dia ni ya. Okay, uti ya net ayo ya pa. Dio. Na ya wota anu munso de. Oko Dr. Beyiwa no why? Me pacho the sciatica expert. Hello. What's your Tom Kafra 0551931931. The sciatica expert. 21st clinic. Me da say, udi baby akase free. Hello? Lowa wa fidi ene ma ye na nkasa mfa phone ni mu why? 21st clinic. Lowa wa fidi ene TV o se radio no dum no anase. Every just said me go ase. Obo ase, pacho ye nkasa. Lumbulum. Obo ase pacho ye tie o. But me kini yanti me ka English. Let's hear you please. It's my spinal cord. Okay. Anytime it's wake up, I can just lock me at any time. I have to sit down. Anytime that you do what? You say your spinal cord anytime you do what? Anytime it gets up, I have to just sit down for a while before I can walk. Okay. Okay. Doctor is here, so he will talk to you later. Okay. My fa mienu binka woni ensanko doctor ho. The sciatica expert. 21st clinic. Me do for din baby akasa free. If I tell me the insurance, I'm going to Kumasi insura. But the doctor say, you nearby you or honum, or say, oh, dear sugar woman, I say, dear sugar, a woman, a kind of one I'm to another anything. Odi adia sitre woma. Odi sa de krona na wona ye ne hini. Okay. Pacho yo. Mate Dr. Beyiwa no why? Okay. The sciatica expert made of for. Hello. Kafra. The sciatica expert. Hello, me do from Pacho. What's the menka? Hello. Oh, ojina so on kasa yentenenka. Yenhwe the sciatica expert me do for. Hello. The sciatica expert me so 21st clinic. Hello. Would the baby akasa free?
Oh, uti afidie na emwaye no pesa me na wo kasa menti afidie no. Ene yen kasa mfa phone mo why? Hello. Pacho te menka. Betonka. Enka kasa fa afidie no phone mo ye bete won kan ti afidie no why? Hello. Hello Pacho, my enti o medofo. Me bacho me jale. Me kasa free Techimai. Techimai. Me yare me kon eni ti. Ona ni uti. Ya na ya misa. Ana me nsa eni me nsa. Ne kon ni ti nsa na nsa. Ntimi me nsa na mkotodwe. Ana akotodwe. Mate. Mate why doctor be ya no why? Doc. Yankoi. Your friend is saying, Abisim, ye nua be me bi o se ne sisi ne nan ekokomo ho no eya na eye ne ya papa aha nyo na ka se ne nan Lazarus ne ka se ne nan kokomo ye ne ya no we wase ne sisi ne nan no joint nem say ote ya ne ho no enhye dan koye de asem na be ka kire no. Okay. Enti dia mesra ne say obekọ e branch e wo Sunyano no. Okay. Then ye behwe no ama ne ho ato. Regional Hospital First Gate ne be ATM afidie ne sie no. Betimi abasa bia na adwuma na oye no sena medical akire mu na bia opagya ne ma bebre na adwuma mu no okoto otrans cha sa those things nyina to me de sa waist pains no etume de ba ne sena ne na akokomu no eye ne ya no etume e de ba nti won hwe na adwuma oye nso so eye kesa bibi ha una say bia yen kan ye kra na mpacho de ko 21st clinic na yen hwe into ase emfama na ya nso frefre akra wo se enso ka ne ho ane ho keka ne saa kan ne se enso to na wananti ma na se bia gu ne so which means say bia odware nso onwu na ebia ene etume de saa ha no ba na nka say bia bisa se nso bia na odware a etume de saa ha no ba na because normal na ya na ebi mu ho no ma odware nso onwu na etume de sa o ha no ko mo ba na ya na wabisa microphone is so na doctor wa ha eti aya na bi o ho no ma etume de sa bia ni nsuo na odware no se nsuo nwu na bia ni pedua na nkasa na resistance to nsuo na eye nwunu no o se o wa akra nti we de kire na kira kwan na enti onko dome akra obekọ dome branch no okay enti okọ dome branch na Dr. Sisters o ho no obehwe no enti ye o dome heavy do abosan no heavy do choba ho no and as a market ho no ano go ni jo don fire number no okay 0540 311 yo ya da si e be yen so kra so odware bi a onfa enchene engunsu abo de ne bi akwa ne nkoye hwehwe mu 21st ansa ne de nsa de o si kanasa no nya aka esima me no penti ye monitor na ye nso Lazarus so se ya ne nan no benkum no ya na ya ne nan kokomu ho no ne kotodwe na chi ho no ene ne nan no ya na ye ne ya pa the symptoms na o show ne yes ya take symptoms ya no na ye hu adwuma no okay to de on tumrika nkoye branch no Lazarus Pachoko Regional Hospital ho First Gate enhwe no be ATM afidie ni no off city ho na ye wo ho why ko na de okwa a wo so ohene yere se membra ha se ne yenhwe why na wase akropon so na ye nua be mo se ne titaye ne ya pa nto ne de ense na odi kan bisa ansa ya ota no nso nto de on no nso bebre na bibi won so a won ko 21st na branch na ye odwa aboso no Radio Rainbow nche ho no na beboa no obo ase so se ne spinal cord no sorry na just was etna se kakransa na otimi akonanim menim se wanya accident bi pen dia ana bia na adwuma mu na oye ne e bia na mattress no so se na esitia no se ho bia so obesesa na ode oba ye branch na Dr. Yusuf or the o say obo ase kra de obekọ council quarters call junction obo ase council quarters okay nti papa mpacho obo modern do what to go there okay na yen show na bibia nko yen fama insurance say ni nua bi odi asikire aduana na ho keka ne saa it could be say ni padua na nkasa na mpe your food allergic one your food intolerance nti ene dia ne be food intolerance nti na on odi sugar
na ne hokeka nti the best is ni nua nja sugar di okay ade bia sugar won bia ni nua no nja di ene betumi ama no ho ato no tachima ya ma me of front there do yale pa ne ba bia ya ne ya ne ba bia ya ne ya do ohia se obetu ana ma akọ tachima branch no onko tachima pacho ma me a wo frɛ wo yale wo tachima we de watu adi tachima pacho agenkwa FM ho a agenkwa FM edan ho na wo de okwa so pe 21st clinic wo na ye ncho na what de ne said de wusika no ano de wo china bo modern na ma omo nso omo kakra na kodok ebre na so ye sorry so nti wasam a etwa to na eche nipa mienu bi na ye nko wadaroma pacho das nti de tie ne se ye hwe nipa dua ye nnuane a yedi ku nipa dua na environment na ye tene ye nini na ama mmoa ebeba nipa dua ma de ohaw ebebre nti yenhwe ye nipa dua so ye ade ehu hia pa yanhwe so ye ede ohaw pi ebebre ye nipa dua na me fasa kwanya so a kire me mame madam bi Kranza bravo ho na me papa nso so ifa Joshua nso wotema na me mame ba kon so wotema nso hwe mame Hana na temafo nyina ne me na fofo sane ya omo enima omo kai so ombehwe me ne no de otimbo no homoden hwe mbia Selena Steven obi otimbo no homoden hwe mbia no mechia na kese Abigail onso tema ashama nti onso so mechia na kese ne tema branch ni nyina aso mechia obia me so mechia busuafo ya wonom etie yenhwe yen na wanya kwan ya memo ma ne hawo 21st clinic adwumayefo nyina doctors nyina so mechia mo Dr. Blazer Foster ne manager Ofori ne manager Daniel so ye chia mo bomodia friend na doctors ne wotwetwe nkomo sesi a ye sorry 0540 311 311 0540 311 311 and now 0249 311 311 0249 311 311 ebusia yadamo ase akramo nyankopon ya adomo a yabesan ahia dasene na emom no okye nyankopon ya adomo no 4 pm dwumedie na ye ebetwegu e wo Sompa TV ene eyetara 1 TV so doc Pacho na nyame ya aduma next week. Okay. Ewo topic nice topic pa e ba be treat. Wow. Say na esi kan ye boy me hire me ya na doso. E doso. Na nyame ya aduma next week. Ye be hwe. Ye ba be hwe na treat sentia this joint pains no ebre nti ye stay tuned. Anya ye be fa so. Be fa so na ye tu ase. Pepe. Ni nyina ba be kyerɛkyerɛ. Nyame ya aduma next week be kyerɛkyerɛ ni nyina. Why ade so be sa to na mo free time asa banyankopon hyerobusia. Eya atami tuku me see this program Healing Pointer one messi ade me di do hene re nya mame akua yeboa esiama nyame ya adomo a ye besan ehia biem shalom peace